ukuthi mina namhlanje ngila at Tembisa, city of Ekurhuleni, all the way from eHillbrow to Tembisa elokishini eKasilamakasi bakithi bathi kuseTembisa kwelamaphika nkani. Ngikhona namhlanje ngila kulensizwa lapha ezomaskandi eziningi abathi ihlala khona lamambheka phansi khona ngale emagudugudwini. Ngithe ngingene ngiguduze ngathola usidumo, ngathola uShexy, ngathola isibane sinamandla, safuna ukunyuka ngiyele phezulu bathi ufezelo otinyela kwaSani uhlala mawu ngathi uyehlelo uyale khona insizwe ezindala zabafana bamashobani lapha obutho kuthiwa mawukhuphuka ukuthi uye ngapha nabo duithi kuthiwa ungaguduza ngapha uyabathola. Tembisa ngiyanithanda ikho ngithe namhlanje ngingumcasiseli ugwaza kwazi isinyamnya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakuma yabo ngithi bu ngizonivakashela nginibone. Ngiyanithanda ningakhohlwa bakithi ezakithi television, uya like lapha ku Facebook bese uya ku YouTube ufike usubscribe. Sisebenze ndawonye abantu bakithi, ngiyanithanda emakhaya.